5 verset 5 à 11. Yohana gatanu ku murongo wa gatanu gushika 11 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwaragwariye ku kidengeri citwa Betesida. Gatanu, hari umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Uno agwaye aramwishura ati mugenzi, nta muntu mfise wo kunyikira mu kidengeri iyo amazi azigurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramo. Yesu aramubaza ati, aramubwira ati va hasi, ikorera ikirago cawe ugende. Buno nyene uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Ariko uwo munsi hari ku isabato, nuko abayuda babwira uwakijijwe bati, erega ni ku isabato ntivyemererwa ko wikorera ikirago cawe. 11 nawe arabishura ati, uwankijije niwe yambariye ati korera ikirago cawe ugende. Amen. Amen. Unaweza ka Nashobora kuvyagira. Mungu abariki kutii yako. Mungu abariki obeisance yako. Imana ihezagire ukubaha kwawe. Huu mwaka usikose pesa. Uyu mwaka ntubura amafaranga. Huu mwaka projet zote zifanikiwe. Uyu mwaka imigambi yose iroranirwe. Kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Kubushobozi bwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu awabariki. Imana ibahezagire. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Haleluya. Mungu awabariki. Imana ibahezagire. Awatendee mema. Ibagirire neza. Tunaongea mada inayosema turiko turiga icigwa kivuga muda wa kukumbukiwa na Mungu. Igihe cyo kwibukwa n'Imana. Wafotografe mubarikiwe sana. Abafotografe muhezagirwe. Maraba niliona foto zangu. Ubuhoho naza nabona ifoto zanje. Niliona video. Kandi narabonye video. Vile njo Mungu anafanya. Ibyo ari byo mwakagombye gukora. Amen. Amen. Tunabariki Mungu wa Apotre Joseph Nduwimana. Turashimira Imana ya Apotre Nduwimana Joseph. Sababu ni Mungu mkubwa tena anayetenda. Kuko ni Imana ikomeye kandi ikora. Tunabariki Mungu wa kanisa ya Repentance. Turashimira Imana y'ishengero rya Repentance. Na tumeamini Mungu wa madhabahu hii ni pamoja nasi. Kandi turizera ko Imana y'iki gicaniro iri kumwe natwe. Mungu wa baba yetu Apotre Joseph awabariki. Imana y'umuvyeyi wacu Apotre Joseph ibahezagire. Niliwaza utasema amina. Narisi nguravuga amena. Nasema Mungu wa Apotre Joseph akubariki. Narivuze ngo Imana ya Apotre Joseph iguhezagire. Narudilia Mungu wa Apotre Joseph akubariki. Imana ya Apotre Joseph iguhezagire. Akutendee mema. Ikugirire neza. Kwa jina la Yesu. N'izina rya Yesu. Mungu abariki watumishi wa Mungu. Imana ihezagire abakozi b'Imana. Wote ambao wamekuwa hapa. Bose bari hano. Kila anayefanya kazi ya Mungu hapa. Umuntu wese akora igikorwa c'Imana hano. Mungu akubariki. Imana iguhezagire. Sababu unatumikia Mungu. Kuko ukorera Imana. Wa mwalimu, abarimu, wa diakona, abadiakoni, waimbaji, abaririmbyi, sekirite, abasekirite, media, abo muri media. Nyinyi wote Mungu ababariki kwa jina la Yesu. Yes, Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Na kuwa na uhakika kazi unaofanya kanisani. Kandi wemeze neza ko ivyo ukorera Imana mwishengero. Ni Mungu atakulipa. Ni Imana izoguhemba. Sababu mwanadamu hawezi kukulipa. Kuko umwana w'umuntu ntiyashobora kuguhemba. Amen. Amen. Tunaongea kuhusu muda wa kukumbukiwa na Mungu. Turavugana kubijanye no igihe cyo kwibukwa n'Imana. Wiki mzima tuliongea kuhusu Mefiboseti. Indwi yose iheze twiga kubijanye na Mefiboseti. Lakini leo tutaongelea kuhusu mtu mwingine. Ariko uyu munsi turiga kundi muntu. Na huyu mtu hatujue jina lake. Kandi uyu muntu nituzi izina ryiwe. Lakini Biblia imetupatia historia lake. Ariko Biblia yatubwiye amateka yiwe. Hatujui jina ya huyu mtu. Nituzi izina ry'uyu muntu. Lakini historia yake tunayajua. Ariko amakuru yiwe twayumvise. Biblia inasema. Biblia iravuga. Siku moja katika nchi ya Israeli. Umunsi umwe mu gihugu ca Isirayeli. Kulikuwa na sehemu fulani. Hari igice kimwe. Ambao Mungu aliweka chaguo lake. Aho Imana yashizeho amahitamo yayo. Sikiliza kanisa. Umviriza shengero.
Mungu anaweza kuwa fasi yote kwa saa moja. Imana ibera hose icarimwe. Lakini kuna mafasi ingine. Ariko hari n'ibindi bibanza. Ni mahali Mungu amejichagulia. Arahantu Imana yitoranirije. Mungu anaweza kuwa nyumbani. Imana ishobora kuba iri muhira. Mungu anaweza kuwa katika chumba lako. Imana ishobora kuba mu cumba cawe. Lakini uwepo wa Mungu ariko kubaho kw'Imana inapishana kulingana na sehemu Mungu amejichagulia. Gutandukana bivanye n'uko Imana yahatoranije. Mu kitabu ya Matthieu chapitre 18 verset 20. Mu gitabo ca Matayo 18:20. Biblia inasema mahali popote. Biblia ivuga ngo ahantu hose. Watu wawili ama watatu. Abantu babiri canke batatu. Wakikusanyika juu ya Mungu. Bakoranye kubw'Imana. Atakuwa katikati yao. Izo biri hagati muri bo. Lakini pana masehemu. Ariko hari bibanza. Pana mahali. Hari bibanza. Ambapo Mungu akijichagulia. Imana itoranije. Hizo sehemu. Aho hantu. Zina uwepo wa Mungu zaidi kushinda sehemu zingine. Hagira ukubaho kw'Imana gusumba ibindi bibanza. Katika ulimwengu wa kiroho. N'isi y'imwemu. Ulimwengu wa kiroho haitembee mara mingi fasi yote. Isi y'imwemu ntabwo igenda ahantu hose. Kuna mahali mengine. Hari n'ibindi bibanza. Ambapo ni mahali ya rendezvous ya ulimwengu wa kiroho na wanadamu. Ari ahantu hari gahunda y'imwemu ku bana b'abantu. Roho zinaweza kuwa fasi yote. Imwemu zishobora kuba ahantu hose. Lakini hali zinapishana. Ariko ibibanza biratandukanye. Uwepo wa Mungu kanisani ukubaho kw'Imana mw'ishengero na uwepo wa Mungu nyumbani ni tofauti. N'ukubaho kw'Imana muhira biratandukanye. Acha niseme tena zaidi. Reka ndabivuge ndabirambuye. Mapepo abadayimoni yanaweza kuwa mahali popote. Ashobora kuba ahantu hose. Hata kanisani mapepo zinaweza kuwa. No mw'ishengero abadayimoni bashobora kwinjira. Lakini kwa ulimwengu wa giza, ariko mw'isi y'umwijima kuna mafasi hari ibibanza ambao ulimwengu wa giza imepana rendezvous. Isi y'umwijima iba yatanze gahunda. Kama vile kumakaburi. Nko kumva. Kumakaburi. Kumva. Mara mingi kwenye makaburi. Akenshi mumva. Pana mapepo nyingi hapo. Hari abadayimoni benshi baraho. Sababu gani? Kubera iki? Sababu hiyo fasi. Kuko ico kibanza. Ni fasi ambapo mapepo zinakuwa sana wingi. Niho hantu abadayimoni bagwiriye. Na wanapenda hiyo sehemu. Kandi bakunda ivyo bibanza. Kama kumasoko. Nko kumasoko. Kuma Carrefour. Ahantu. Carrefour. Rond-point. Ahantu hari amarompoint. Kuma rond-point. Ahantu mu marompoint. Kumasoko. Kumasoko. Kuma masomo. Kushuri. Mapepo. Abadayimoni zinapenda sana hizo sehemu. Barakunda cyane ivyo bibanza. Mabar. Ububare. Ma night club. Mu bunywero, mu bubyiniro. Hizo mafasi. Ivyo bibanza. Mara mingi. Akenshi. Uwepo inaotawala hapo. Ukubaho kuba kuganja aho hantu. Sio uwepo ya Mungu. Ntabwo ari ukubaho kw'Imana. Lakini ni uwepo ya shetani. Ariko n'ukubaho kwa Satani. Ndiyo kwa maana. Niyo mpamvu. Unapoenda katika hiyo mafasi. Ugiye mu bibanza nk'ivyo. Kuwa na uangalisho sana. Ubo ugaba cyane. Na uepuke sana. Kandi wirinde. Mahali ambapo ulimwengu wa giza imejikamatia. Ahantu isi y'umwijima iba yaganje canke yifatiye mu minwe. Na ni hapo watu wa Mungu. Aho ni abantu b'Imana. Tunawakataza kuenda mahali popote. Tubabuza kuja hariho hose. Paulo anasema. Paulo aravuga. Yote imeniruhusu. Byose ndavyemerewe. Lakini vyote sio vya samani. Ariko si byose bimfitiye umumaro. Mtoto wa Mungu hawezi enda night club. Umwana w'Imana nashobora kuja mu buvyiniro. Sababu hapo mu night club. Kuko aho mu buvyiniro. Ni sehemu ambao shetani na mapepo imejichagulia. Ni kibanza Satani n'abadayimoni bihitiyemo. Wakati unaenda sehemu ambapo mapepo zinajaa. Igihe wigiriye ahantu huzuye abadayimoni. Uwe najiandaa kimaombi. Ube witeguye mu masengesho. Vile vile pia Mungu. Uko nyene Imana. Ana sehemu zake amejichagulia. Irafise ibibanza yitoranirije. Ndiyo kwa maana tumekusanyika hapa. Niyo mpamvu twakoraniye hapa. Sababu kanisani. Kuko mw'ishengero. Ni mahali ambao Mungu. Na ahantu Imana. Amejichagulia. Yitoranirije. Ili akuwe na kutana na wanadamu. Kugira ngo birahura n'abana b'abantu. Na ni hapa utaona. Kandi na uzosanga. Utukufu wa Mungu kanisani. Ubwiza bw'Imana mw'ishengero. Na nyumbani kwako. No muhiri wawe. Ni tofauti. Biratandukanye. Sababu mahali hii. Kuko muri iki kibanza. Ni fasi Mungu amejichagulia. Na Imana yitoranirije. Ili akutane na wanadamu. Kugira ngo ihure n'abana b'abantu. Na uwepo wako hapa leo. Kandi
ukubaho kwayo kuri hafi. Haukukuja kutafuta mwanadamu. Ntabwo waje kurondera umwana w'umuntu. Haukukuja kukutana na mwanadamu. Ni waje guhura n'umwana w'umuntu. Lakini umekuja kumtafuta Mungu. Ariko waje kurondera Imana. Na nimekuomba ya. Kandi ndagusengera. Mungu uliyekuja tafuta hapa. Imana waje kurondera hano. Usirudie na haujamupata kwa jina la Yesu. Nusubiri inyuma utarayibona mu izina rya Yesu. Nasema kila aliyekuja hapa. Ndagusenga waje wese hano. Kutafuta Mungu. Kurondera Imana. Usitoke hapa. Nusubiri inyuma. Na haja kuonekania. Itara kwigaragaza. Je, kuna mtu aliyetafuta Mungu hapa? Ari umuntu yasha kurondera Imana hano. Pepe ya juu kama uliyetafuta Mungu. Zamura ibiganza hejuru. Kama uliyetafuta Mungu. Nimba waje kurondera Imana. Basi Mungu mpate. Imana ikubone kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Ya kushangaza. Igitangaje. Wengine abandi kuliko watafute Mungu. Kurondera Imana. Wanatafuta watu wa Mungu. Barondera abantu b'Imana. Kuliko watafute Mungu. Kurondera Imana. Wanatafuta wanadamu. Barondera abana b'abantu. Hapa kanisani hatuje kutafuta mtu. Hano mwishengero ntituza kurondera abantu. Tumekuja kutafuta Mungu. Twaje kurondera Imana. Wewe na mimi. Jewe nawe. Tumekuja tafuta mtu mmoja. Twaje kurondera umuntu umwe. Ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Kama ulikuja tafuta Apotre Chris. Namba waje kurondera Apotre Chris. Pengine sitakuona. Pengine sitakuona. Kumbure sinza kukubona. Na utavunjika moyo. Kandi uraza kubabara mu mutima. Kama ulikuja tafuta Apotre Joseph. Namba waje kurondera Apotre Joseph. Pengine hata kupokea. Kumbure ntari bukwaki. Lakini ukijiambia. Ariko wibwiye. Mimi naenda kutafuta Mungu. Jewe ngiye kurondera Imana. Aliyekuja tafuta Mungu. Waje kurondera Imana. Akiingia kanisani. Yinjiye mu ishengero. Hata kama hawamuombei. Naho batomusengera. Sababu imani yake ilikuja kutafuta Mungu. Kuko kwizera kwe kwaje kurondera Imana. Sheti amupate Mungu. Ni ngombwa ronka Imana. Uliza jirani yako. Bazomwicaranye. Ulikia tafuta nani leo? Waje kurondera ndo uyu munsi. Umulize. Mubazi. Ulikia tafuta unabii. Waje kurondera ubuvugishwa. Uliza jirani yako ulikia tafuta unabii. Bazomri kumwe waje kurondera ubuvugishwa. Ama ulikia tafuta Mungu. Cyangwa waje kurondera Imana. Uliza jirani yako leo. Bazomwicaranye atuyu munsi. Ulikuja tafuta nani hapa? Waje kurondera nde. Watu ambao hawakuja tafuta Mungu. Abantu baje kurondera Imana. Ubele waende kanisani. Mbere yuko baje kwishengero. Wanaulizaka. Barabaza. Nani atahubiri leo? Abantu bataza kurondera Imana baza kubaza ngo ninde avuga ubutumwa uyu munsi. Bakimwambia ni mwalimu Elize. Bamubwira ati ni mwalimu Elize. Mie ule haniingiaki. Ati je ujya kweri twumvikane duhuze. Mimi sitaenda leo. Uyu munsi singenda. Ese ni mambo kuingiana hapa. None ni ibintu byo kwiyumva namwo. Ni Mungu anakata tuingia shie wote. Ni Imana iza kutubwirira hamwe twese. Aliyekatafuta mtu. Ukasona umuntu. Akisikia Apotre hayuko Joseph. Yumvise ko Apotre Joseph adahari. Na anabakia nyumbani. Na wachaguma muhira. Sababu ni munafiki. Kubera ko ni njyaya. Ni mtu anatumikia macho. Ni umuntu akora mu maso. Hatumikie Mungu. Ntabwo akorera Imana. Lakini anayetafuta Mungu. Ariko urondera Imana. Hata Apotre Joseph waku. Na Apotre yoba hari. Apotre Joseph wasiku. Yoba dahari. Hata kosa kanisani. Nasiba ku rusengero. Sababu anatafuta Mungu. Kuko arondera Imana. Jifunze iyigishe kutumikia Mungu. Gukorera Imana. Usiwe mtumishi wa macho. Nobu mukozi wo kujisho. Unatumika ili wakuone. Ugakora kugira ngo bakubone. Wanadamu wakikuona. Abana b'abantu iyo bakubonye. Hawawezi badilisha maisha yako. Nacho bashobora guhindura ku buzima bwawe. Lakini tumika kazi ya Mungu. Ariko kora igikorwa c'Imana. Hata katika siri. No mwibanga. Mungu akikuona. Imana ikubonye. Atabadilisha historia. Irahindura amateka yawe. Haleluya. 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 Na Bible inasema Israeli. Biblia ivuga ngo Israeli palikuwa na sehemu. Hari ibibanza. Ilikuwa inaitwa kisima ya Bethesda. Hari ikidengeri cyitwa Bethesda. Hiyo mahali. Ico kibanza. Mungu alijichagulia hiyo fasi. Imana yari yarahatoranije. Na Mungu akachagua fasi ya kisima Bethesda. Kandi Imana ihitamwo ico kidengeri Bethesda. Kama vile Mungu amechagua kanisa ya repentance. Muko Imana yatoranije ishengero rya repentance. Hii kanisa ni chaguo ya Mungu. Iri shengero ryatoranijwe n'Imana. Nasemaka hivi. Nkunda kuvuga kanisa zinaweza kuwa nyingi. Amashengero ashobora kuba menshi. Lakini zote hazina uwepo wa Mungu. Ariko si yose afise ukubaho kw'Imana. Kanisa zinaweza kuwa nyingi. Amashengero ashobora kuba menshi. Lakini zinapishana na kazi ambayo Mungu amewaitia. Ariko atandukanye ibikorwa Imana yabahamagariye. Mtu akienda hospitali. Umuntu agiye kwa muganga.
muganga utakutana waganga ni wengi, usanga hari abaganga benshi, lakini kila dokteur ariko umudogiteri wese ana kazi alisomea, afise igikorwa akazi yigiye, na ana kazi anaojua zaidi, kandi afise akazi azi cyane afitiye ubumenyi. Yani kwa hospitali rero kwa muganga pana wa dokteur wanaitwa wa pediatre. hari abaganga bajejwe ivy'abana. Unajua kazi ya pediatre? Urazi umudokiteri w'abana? Ushaisema. Yani pediatre ni munganga, rero mu pediatre ni umuganga ambao kazi yake igikorwa ciwe ni kutunza watoto. ni kuvura abana. Kwa hospitali pana munganga wanaita chirurgien. Kwa muganga hari umuganga yitwa umuchirurgien. Unajua kazi ya chirurgien? Urazi igikorwa ciwe? Kazi ya chirurgien, igikorwa c'umuchirurgien, yeye amejifunza sana yarize cyane upasuaji ya watu, ukubaga abantu. Yani ukihitaji operation, rero ukeneye kubagwa, sio pediatre, ntabwo ari umupediatre, lakini ni chirurgien. ariko n'umuchirurgien. Hapo kwa hospital aho nyine kwa muganga kuna mwingine anaitwa gynecologue. hari undi w'umugynecologue, naye ni munganga, nawe ni umuganga, lakini specialite yake ariko icajejwe cyane anatunza wanawake, avura abagore cyangwa abakobwa. Nasema katika hospital ndavuze ngo mu bitaro waganga ni wengi, abaganga ni benshi, lakini wote hawatunzi kitu kimoja, ariko bose ntibavura indwara imwe. Na ni hivi hivyo katika hali ya kutumikia Mungu. kandi nuko nyine no mu buryo bwo gukorera Imana. Watumishi wa Mungu ni wengi, abakozi b'Imana ni benshi, wengi wanaitwa wa pastor, abenshi bitwa ba pasteur, wa apotre, aba apotre, wa mwalimu, abarimu, wa evangelist, abavuga butumwa. lakini Mungu ariko Imana alipatia kila mmoja specialite, yahaye umuntu wese igikorwa ashinzwe. Na ni huzuni sana, kandi birababaje cyane, wewe mwanamke ukikuwa na shida ya wanawake, wowe umukobwa cyangwa umugore ukagira ikibazo cy'abakobwa, ukienda ona pediatre akutunze, ugiye kuraba umuganga w'abana ngo akuvure, hata kutunza vizuri, nashobora kukuvura neza, sababu yeye specialite ni watoto. kuko wowe icajejwe n'abana. Burundi kanisa ni nyingi, mu Burundi amashengero ni menshi, lakini hii kanisa ya ariko repentance iri shengero rya repentance Mungu aliwapatia specialite moja, Imana yarabahaye speciality ni deliverance, nukubohoka, ni deliverance. kubohoka. Yani ukikuwa na shida ya pepo, rero ufise ikibazo c'abadayimoni, usihangaike kanisa ingine. nusozunguru kwanga kama Repentance et repos en Jésus Christ. repentance et repos en Jésus Christ. Mungu amewapatia uwezo Imana yabahaye ubushobozi ya kupiga mapepo, bwo gukubita abadayimoni, ya kufungua watu bwo kubohora abantu, na maisha yao iendelee. ubuzima bwabo bugatera imbere. Ambia jirani yako, gira muri kumwe, kanisa yako ni gani? ishengero ryawe ni iryahe? Sijaona unamuuliza. Sindabona umubaza. Mtu wa ugibone hauliza. Sindabona umubaza. Acha ugibone. Uliza acha ugibone. Mubwira ati reka ubwibone. Aache kiburi. Areka ubwibone. Uliza jirani yako, gira muri kumwe, kanisa yako ni gani? ishengero ryawe ni iryahe? Anakujibia aje? Akwishuye gute? Anakujibia aje? Akwishuye gute? Repentance. Repentance. Mungu abariki watoto wa repentance Imana kwa yezagira abana ba jina la Yesu. repentance mu izina rya Yesu. Mungu wa kanisa Mana wafungue y'iri shengero kwa jina la Yesu. ibabohore mu izina rya Yesu. Wakati unaulizana kanisa yako ni gani? Igira kurabazanya ngo ishengero ryawe ni iryahe? Mama, Mungu ameniambia wewe. Mama, Imana yambwiye wewe Ni Katolika. uri umukatolika, Lakini unapenda Mungu sana. ariko urakunda Imana cyane. Wewe uko Mkatolika. Uri umukatolika, Uko Mkatolika kabisa. ariko uri umukatolika Tena wa sana. kandi wa cyane. Na mu nyumba yako naona picha za Maria, No mu nzu yawe ndabona amashusho ya Mariya, naona picha za Yesu, ndabona ifoto za Yesu, naona misalaba. ndabona imisaraba. Wewe ni Katolika wa sana Uri kabisa. umukatolika w'indani, Lakini kitu ambayo Mungu anapendezwa na wewe, ariko ikintu Imana ikwishimirako hauko mu mambo ya dini. ntabwo uri mu bintu by'idini, Wewe unaenda kwenye Mungu yuko. wowe uje ahari Imana. Amen. Na Mungu ameniambia Imana yambwiye sababu ya kumtafuta. kubwo kuyirondera. Hauseme eti mimi ni Katolika wa sana. Nuvuga ngo tenda mukatolika wa cyane, Familia ni Wakatolika wa umuryango sana. wacu n'abakatolika b'indani. Wewe unasema hivi, Wowe uvuga ngo kwenye Yesu yuko. aho Yesu ari, Kwenda ona jibu ya maombi aho yangu. sobera inyishu y'amasengesho Nitaenda. yawe zojayo. Na Mungu ameniambia Imana yambwiye
anakuya leta jibu ya maombi. izanye inyishu y'amasengesho yawe. Sababu nakuona wakati mwaka ilianza, kuko ndakubona igihe umwaka utangura, ni maombi ulifanya kwa siri. hari amasengesho wakoze y'ibanga. Uliomba tu wewe na Mungu. wasabye wowe n'Imana. Hakuna mwingine alikuwa. na undi muntu yari ahari. Ni Roho Mtakatifu alikuwa ni pale. mhemu yari ahari. Na ni huyo Roho yuko ndani yangu. kandi ni uwo mhemu ari muri jewe. Uliambia Mungu, wabwiye Imana, nachoka na mavita ndarusha n'intambara mukazi yangu. mu kazi kanje. Sasa Mungu nisaidie. rero Mana mfasha, Hii mwaka 2026 ilipate promotion. uyu mwaka wa 2026 ndonge promotion. Na ukaambia Mungu, urabwira Imana, salaire yangu ya kwanza umushahara wa mbere ya janvier ukwezi kwa mbere nitakutolea yote. nzowugutangira wose. Njoo ulimwambia Mungu. nivyo wabwiye Imana. Uliomba hapa vile. ngo yari yicaye ngaho niko Nani mwalijua? ninde yabimenye? Nilikuwa pale. je niho narindi? Nani mwalikuwa? ninde yari ahari? Maana yanje. Hallelujah. Mungu ameniambia Imana yambwiye hii mwaka uyu mwaka utapandishwa sana. uzoduzwa cane. Utapandishwa sana. uzoduzwa cane. Ndasema cyane cyane ndavuze ko cyane. cane gose. Anayesema uvuze amina. amena, Na wewe Mungu akupandishe. nawe Imana ikuduze. Anayeongeza amina. uwongereshe amena, Wewe pia upandishwe. nawe uduzwe Kwa jina la Yesu. izina rya Yesu. Unajua ukikuwa mtumishi wa Mungu, urasura umukozi w'Imana, Roho Mtakatifu anakuambia siri ambao hakuna mtu anajua. mhemu yera kwibira ibanga ry'umuntu n'umwe atazi. Hata ndoto no mu ndoto Mungu anakuambia. Imana irakubwira. Mungu akwake na siri na watumishi wake. Imana ntigira ibanga n'abakozi bayo. Ukiniona niko naomba, ubonye ndiko ndasenga, unaweza fikiri kichwa yangu haiko sawa. ushobora kwibaza ngo mu mutwe wanje ntiyakora neza. Mimi naomba niko naongea. jewe nsenga ndiko ndavuga, ndiko Na ndaganira, ikalaka pale. ndicaraho Mimi naambia Roho Mtakatifu bonjour. nkabwira mhemu yera mwaramutse, Habari ya mchana. amakuru y'umurango, Na ananiambia uko bien. umeze neza? Njoo bile tunaongea naye. niko tuganira. Namwambia wapi siko bien leo. nkamubwira uyu munsi wapi Jesse meze neza. Anaanza nyambia unaona ule mtu. akambwira urabona ujya muntu, Ule jina yake Gi. ujya muntu yitwa Gi, Yuko na shida ule. afite ikibazo ujya Umuombee apone. umusenge. Njoo vile Roho Mtakatifu anaongea naye. uko niko mhemu yera aganira natwe. Ndio kwa maana mara mingi napenda kuwa mie peke yangu. niyo mpamvu kenshi mba nshaka kuba ndi jenyene. Viwango ya unabii na viwango nyingi. urugezo rw'ubuvugishwa n'urugezo Naweza rudasanzwe. kuwa niko na ubiri hapa. ndashaka kuvuga ubutumwa hano, Naona Mungu anafungua kitu pale. nkabona Imana yugura ikintu Kama hano vile ekran. nka ekran Anaanza andika. itanguye kwandika. Na ni hapa najua jina ya mtu. aho niho ncamenyera izina ry'umuntu, Najua hata namba ya simu nkamenyana nimero z'umuntu na vitu vingine. n'ibindi bintu. Mungu anaona yote. Imana irabona. Sa vile mama pasteur, Hakurya kama ni mama pasteur, hiyo mama hapa. nkakujya nkujya mu mama, Niko naona. ndiko ndabona Mama. Hiyo mama mtumishi wa Mungu. mukozi w'Imana, Niko naona ndiko ndabona moyo wako umeshachoka, umutima wawe urarushe, sababu unaomba unashauri mume wako asikii. kuko urasenga uhanura umutware wawe ntiyumve, Japokuwa alitumikia Mungu sana kwa ujana wake, naho yakoreye Imana cyane mu busore bwiwe, lakini depuis âge ya 60 ans ariko guhera ku myaka yiwe ya 60 shetani akamupiga jido. Satani yamuteye umugere. Yeye ambaye alikuwa mtumishi wa Mungu yari umukozi w'Imana, anaanza kunywa pombe, atangura kunywa inzoga. na huyu mama roho yake inachoka. umumama umutima wiwe urarushe, Aisha msauri, yaramaze Aisha muombea, amaze kumusengera, anamshauri. akamuhanura. Mume wake alitumikia Mungu sana, yarakoreye Imana cyane umugabo wiwe, alikuwa pasta wa nguvu yari sana, umupasiteri akomeye, lakini kwa miaka 60 ariko mu myaka 60 shetani akamupiga jido, Satani yamuteye umwereka, akamwanga roho ya kupotea, aca mushiramo imwemu yo gutakara, akamwangia roho ya kwanza lewa, roho ya kwanza lewa pombe. aca muha imwemu yo gutangura kwaboregwe. Mama amechoka roho, umumama ararusha mu anasema mutima, nifanye nini tena? avuga ngo none nkora iki kindi? Mungu amenyambia Mana yambwiye atamupatia bwana yako mwisho mzuri. izomuha iherezo ryiza umugabo wawe.
Mungu atamupatia mwisho mzuri. Imana izomuherezo ryiza. Sababu ya kilio yako, kubw'ikiriyo c'amarira yawe, unamulilia sana Mungu. uramuririra cyane Imana. Mungu ameniambia, Imana yambwiye, sababu ya maombi yako, kubw'amasengesho yawe, atamupatia Bwana yako mwisho mzuri. Imana izoha umutware wawe iherezo ryiza. Namuona anatubu, ndamubona yatura, anarudilia Mungu, asubira ku Mana, anakamata Biblia, agafata ku Mana, ataisha vizuri. kandi azorangiza neza. Ameniambia Bwana wa majeshi. Niko Imana yambwiye. Haleluya. Haleluya. Acha tuendelee. Reka tubandanye. Biblia inasema, Biblia iravuga, Mungu akachagua sehemu, Imana ichitoranya ikibanza, na hiyo fasi iliitwa kisima ya Bethesda. aho hantu hitwa ikidengeri chitwa Betesida. Kwenye hiyo kisima ya Bethesda, kuri ico kidengeri Betesida, Mungu alikuwa anatuma malaika. Imana yarungika marayika wayo. Malaika alikuwa anashuka, Marayika yaza yururuka limoja tu, rimwe gusa, na akiingia katika bahari, kandi yinjiye muri ayo mazi, akitingiza maji, anyeganyeje amazi, mgonjwa wa kwanza umugwaye wa mbere atakayeingia ndani ya kisima azinjira muri ico kidengeri alikuwa anapokea miujiza. yaca yakira igitangaza. Nifuate vizuri. Unkurikirane neza. Unaona hapa, Urabona hano kanisa ni mfano wa maji. ishengero n'akarorero k'amazi. Kanisa ni mfano wa kisima, Ishengero ni nk'akarorero k'ikidengeri. na mhubiri Kandi umuvugabutumwa akishimama kwenye madhabahu ahagurutse ku gicaniro amekuwa picha ya malaika wa Mungu, agira ishusho y'umumarayika w'Imana, na Mungu amemutuma kandi Imana yantumye ili akuje atingize maji. kugira ngo Imana yamutumye ngo aze anyeganyeze amazi. Yani mimi niko mfano wa malaika wa Mungu, wenda akarorero k'umumarayika na w'Imana, kanisa ni kama bahari. kandi ishengero ni nk'ikiyaga. Sasa wakati mtumishi wa Mungu anahubiri, igihe umukozi w'Imana ari kuvuga ubutumwa, wakati mtumishi wa Mungu anatangaza neno za igihe ishara, umukozi w'Imana ariko aratangaza amajambo n'ibimenyetso, ni kama vile maji ambao unatingiza. ni nk'amazi aba ariko aradudubiza. Sasa atakaye kuwa suple, rero umuntu aza kwiyorosha kujitupa wa kwanza, kugira ngo yitereremo bwa mbere, ni yule anapokeaka miujiza. n'urya umuntu yakira igitangaza. Ni kusema nini? bisigura iki? Yani mtumishi wa Mungu umukozi w'Imana akitangaza neno ya baraka, atangaje ijambo ry'umugisha, sababu Biblia inasema kuko Bibiliya ivuga ngo Mungu anatembeaka nyuma ya maneno ya watumishi wake. Imana igendera inyuma y'ijambo ry'abakozi b'Imana. Ukiwa mtumishi wa Mungu wa kweli, ubaye umukozi w'Imana w'ukuri, ukisema jambo, uvuze ikintu, Mungu anafanyaka haitokee, Imana ituma biba, hata kama sio Mungu alikwambia. na hatari Imana iba yabikubariye. Ukisema neno juu ya mtu, uvuze ijambo ku muntu, inakamataka mtu. ryambara umubiri. Namna gani kugute shangazi ya mtu shangazi w'umuntu anaweza laani mtu ashobora kuvuma kwa umuntu njia ya maneno, biciye mu majambo, na hiyo maneno imukamate? ayo majambo akamwomako. Kama wanadamu, nimba abana b'abantu, kama wachawi, nimba abarozi wana uwezo ya kutoa maneno, bafise ubushobozi bwo gusohora na amajambo, hiyo maneno mabaya ikamate mtu, ayo majambo mabi agafata umuntu. watumishi wa Mungu abakozi b'Imana ni zaidi ya wachawi. barengeye abarozi. Yani kila neno rero ijambo ryose inaotoka ndani ya kinywa ya mtumishi wa Mungu, riva mu kanwa k'umukozi w'Imana, chini ya uongozi na mafuta ya Roho Mtakatifu, munsi y'uburongozi n'amavuta ya Mpwemu ina Yera, uwezo pia ifise ubushobozi kandi kukamata maisha yako. bwo gufata ubuzima bwawe. Tena sana sana, kandi cyane cyane kama pana sababu namba hari impamvu ya hiyo neno ikamate. y'iryo jambo kugira ngo gifate. Baraka bila sababu umugisha utagira impamvu haikamate maisha ya mtu. nufata ubuzima bw'umuntu. Hivyo hivyo pia laana bila sababu uko nyine umuvumo utagira impamvu haimkamate mtu. ntabwo ufata umuntu. Mtu hawezi kulaani umuntu ashaka kukuvuma na haukumukosea, utamukoshereje, na baraka pia haiwezi kukushika kandi umugisha ntushobora kugufata kama hakuna sababu fulani. ata mpamvu runaka. Soma ndani ya Biblia, soma muri Bibiliya. pana mtu mmoja hari umuntu umwe alikuwa mzee, alitafuta afariki, yari umutama yagomba gupfa, akaambia mtoto wake, abwira umwana wiwe, kabla sijakufa imbere y'uko mpfa nataka nikubariki, ndagomba ndaguhezagira, lakini ariko uniletee kwanza chakula. unzanire ibyo gufungura. Unajua ni mtu gani? urasi nibiki? Unajua ni mtu gani? urasi ninde? Mtoto wake akaenda tafuta chakula, umwana wiwe aja kurondera ibyo kurya, mudogo akamudevancer. mutoyi wiwe rero aca kubita ku ntoki. Yani il y a pas de bénédiction sans cause. rero nta mugisha
umugisha ata mpamvu Et il n'y a plus de malédiction sans cause. kandi nta n'umuvumo ata mpamvu. Toute bénédiction sans cause ne tient jamais. Umugisha utagira impamvu ntubaho. Et toute malédiction sans cause n'a pas d'impact. N'umuvumo utagira impamvu nta bubasha ukugirako. Na Bible nasema mu 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Bibiliya ivuga ngo mu Bikorino wa kabiri igice cya 5:20. Ukitaka imani yako ifaidike, Ushaka ko kwizera kwawe kunguka, muamini Mungu. izera Imana. Lakini ukitaka ufaulu kimaisha, Ariko ushaka kuroranirwa mu si buzima, tu veux réussir dans la vie, si tu veux réussir, ushaka kuroranirwa mu buzima, utegemee watumishi wa Mungu. wizigire abakozi b'Imana. Sababu maneno ya mtumishi wa Mungu Kuko amajambo y'umukozi w'Imana ina uwezo kufanya miujiza. afise ubushobozi bwo gukora Nilikuwa igitangaza. nakufundisha nasema, Nariko ndigisha mvuga katika kanisa mu ishengero, ukisikia mtumishi wa Mungu wumvise umukozi w'Imana anasema neno ya baraka, avuze ijambo ry'umugisha, ukitaka hiyo neno iwe yako, ushaka ko iryo jambo ribe iry'iwawe, kuwa nakamata sadaka, gutanga ishikanwa, jikaze unatoa juu ya hiyo neno. inanate utange ishikanwa kubw'iryo jambo, Hata kama ni unabii ya mwingine, naho baruvugishwa bw'uwundi muntu, lakini na wewe unahitaji hiyo kitu ariko nawe ukeneye ico kintu ili uikamate. kugira ngo uryakire. Kamata sadaka, Tora ishikanwa, weka mkitunga, shira mu na giseke, hiyo neno kandi iryo jambo itavaa mwili kwako. rica ryambara umubiri kuri wewe. Sijui kama nakufundisha. Sinzi ko ndakwigishije. Haleluya. Haleluya. Shangilia Yesu kwa uwepo ya baba yetu Apotre Joseph, karibu tena. Kaze kandi muvyeyi. Nasema hivi, Ndavuze ngo Mungu alikuwa anatuma malaika, Imana yarungika marayika na wayo, yeyote wa kwanza uwo wese wa mbere akijitupa ndani ya kisima, yitereye muri ico kidengeri, uponyaji ulikuwa wake. ugukira kwaca kubukwiwe. Na Biblia inasema Kandi Bibiliya iravuga ngo kulikuwa mgonjwa mmoja, hari abagwayi bamwe, mtu mmoja alikuwa mgonjwa, umuntu umwe yaragwaye, hatujui jina lake, ntituzi izina ryiwe, lakini wametuambia miaka ya magonjwa yake. ariko batubwiye imyaka y'ubugwayi bwiwe. Alifanya miaka 38, Yamase imyaka 38, 38 ans imyaka 38 alikuwa mgonjwa, agwaye. na magonjwa yake Indwara ziwe alikuwa paralizi, yari yabaye paralizi, yaramugaye. yani hakukuwa na uwezo Rero niyo nafise ubushobozi kujifanyia kitu peke bwo yake. kwikorera ikintu bwiwe. Paralizi, Yari yabaye paralize. hakuna magonjwa mbaya Nta magwara mabi abaho kama magonjwa ya paralizi. y'ingwara yo kuba paralize. Mtu aliyegonjwa paralizi Umuntu agwaye paralizi ni mtu ambaye n'umuntu hana uwezo ya kujifanyia lolote, adafise ububasha bwo kwikorera ikintu na kimwe. ili anawe naomba wamnawishi, Kugira ngo akarabe babwirizwa ili kumukarabisha, aikae naomba wamwikalishe. kugira ngo yicare baramwicaza. Nasema Ndavuze ngo hakuna magonjwa mbaya nta ngwara n'imwe mbi kama magonjwa ya paralizi, y'ingwara ya paralize. sababu mtu akikuwa paralizi Kuko umuntu abaye paralize, hauwezi fanya kitu chochote nta kintu na kimwe ushobora gukora kama watu hawakusaidia. abantu batagufashije. Kwa ulimwengu wa kiroho, Mw'isi y'imwemu wengi pia wamegonjwa paralizi, abenshi bagwaye paralize, wamegonjwa paralizi ya kiroho. bagwaye paralize y'imwemu. Ni nani anayegonjwa paralizi ya kiroho? Ninde agwaye paralize y'imwemu? Paralizi ya kiroho Paralize y'imwemu ni mtu ambaye n'umuntu hawezi kufanyikiwa kimaisha, adashobora kuranirwa mu buzima, hawezi jifanyia kitu lolote adashobora kwikorera ikintu na kimwe pasipo kusaidiwa na watu. adafashijwe n'abantu. Yani ni watu ambao Rero n'abantu hawezi kuvaa adashobora kwambara kama hakuna mtu alimpatia vazi, ata umuntu yamuhaye impuzu, hawezi kula ntashobora gufungura kama hakuna mtu alimsaidia na chakula. ata umuntu yamuhaye ibyo kurya ngo Yani ni afungure. mtu ambaye hawezi jifanyia kitu Rero n'umuntu adashobora kwikorera ikintu na kimwe kama hakuna mtu alimsaidia. ata umuntu amufashije. Haleluya. Haleluya. Mama, uko nalala hivi aje? Uriko urasinzira uko? Simama mama yangu. Haguruka mama. Unagonjwa? Uragwaye? Unagonjwa? Uragwaye? Unagonjwa? Uragwaye? Sasa unalala kwa nini kanisani? None uryamye gute mw'ishengero? Ikala kule nyuma. Genda hariya. Mwingine akiwa huko mbele, wende kule Genda nyuma. hariya inyuma hazundi muri ico Wende kibanza. kule nyuma, ikala kule nyuma. Genda hariya inyuma. Mumupatie fasi nyuma. Mumuhereze ikibanza hariya. Wende inyuma. ikala nyuma. Genda wicare inyuma. Mwingine wa nyuma akia ikale mbele. Undi w'inyuma aze yicare. Kila mwenye analala ndamfukuza. Umuntu mbona aryamye ndamwirukana. Nikikuona tena unalala na kufukuza. Ndakubonye uryamye ndakwirukana. Ndakufukuza. Ndakwirukana. Mimi niko mgeni.
ndumushitsi Sina roho ya Apotre Joseph. na mwemu nk'iya Apotre Joseph mfise. Nikikuona tena unalala na kufukuza. Ndakubonye urisinziriye ndakwirukana. Wewe ndio usinzie kunyumba. Genda usinzirire muhira. Kuna mapepo na nini? Ufise abazimu Sama cyane. ubiri njoo nalala. Igihe ndiko vuga ubutumwa nawe ucuryama. Saa gisigimba unasima. Igihe cyo gusirimba ugatamba. Nikikuona tena unalala. Mbonye umuntu asinziriye. Unaenda kunyumba. Ucutaha. Unakwazika? Uratsitaye. Mimi sina roho ya Apotre Joseph. Oya je na mwemu niya mwongere wacu mfise. Mimi nimwambia Apotre. Nabwiye umwongere. Ukiniachia kanisa yako miezi 3. Undeke ishengero rya amezi 3. Utakutana watu waliisha. Usanga abantu bose bahetse. Ndafukuza wengi. No birukana. Namwambia tu wewe tu bakiwa mimi sitaweza. Navyo noshobora. Ukiniachia tu miezi 3 eti niwe pastor. Amezi 3 ndo mupastor. Utakutana tu nibakia mstari mmoja. Usanga asigaye iranje imwe gusa. Ndafukuza. No birukana. Maana yanje. Kila mtu Mungu anampatia roho yake. Umuntu wese Imana yamuhaye umutima wiwe. Uko mtumishi wa Mungu na kia retare mu ibada. Uri umukozi w'Imana ukaza wacerewe mu ishengero. Hauna kazi. Na kazi ufise. Na kufukuza. Senda kwirukana. Haukukuwa mukazi. Ni wari mukazi. Ulichelewa kwa nini haujui? Nta mpamvu yatumye ucererwa. Na kwenu ni hapa mutakura. Kandi muhiri wanyu ni ngaha kumutakura. Kisho nakuya retard. Mukazi uzo wacerewe. Ukiwa ikale mbele. Ukajuza wicara imbere. Na kufukuza. Ndakwirukana. Mimi sitaviweza hivi yako wewe. Ibi navyo noshobora. Acha tu nibakiwa ma voyage. Eka mbandanye mbu umuntu afata ingendo. Hallelujah. Hallelujah. Sema amina. Vuga amen. Hata unakwazika sema amina. Nimba utsitaye vuga amen. Hata unakwazika sema amina. Naho watsitaye vuga amen. Kumbe ulikwazika. Kumbe watsitaye. Hallelujah. Hallelujah. Ukiona mwenzako analala, ubonye mugenza waryamye, unisemeshe. Cundugiriza ukuboko umvugishe. Unisemeshe. Ucumbwira. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuwa polisi wa mwenzako. Ubu mupolisi wa mugenza. Akilala tu fatu mkono. Aryamye gusa cuduza ukuboko uku. Kisha unafanya hivi. Hamucugira uku. Hallelujah. Hallelujah. Natamaliza tutabiri tu. Gira ndangize tuvugishwe ama dusenge. Nasema hivi. Ndavuze ngo huyo mgonjwa uyu mugwayi alifanya 38 ans nagonjwa. Yamaze imyaka 38 na aligonjwa paralizi. Kandi yagoye paralizi. Na nilikwambia hakuna magonjwa mbaya kama paralizi. Kandi narakubwiye ngo nta bugwayi na bumwe bubabaje nka paralizi. Na paralizi ina pia viwango vya kiroho. Kandi paralizi irafise ingezo z'imwemu. Nilikwambia aliyekuwa paralizi kiroho. Nakubwiye ngo umuntu ari paralize mu buryo bw'imwemu. Ni mtu ambaye hawezi zifanizia kitu. N'umuntu atakintu kimwe ashobora kwimarira. Pasipo watu wamsaidie. Ata abantu barize kumufasha. Yani ni watu ambao rero n'abantu hakuna siku alinunua nguo. Na musi numwe yogura imuzu. Kama mtu hajatosha nguo amupatie. Atari umuntu yitanze gukora imuzu yo ngo amuhereze. Hawezi vaa. Nashobora kwambara. Kama bamusaidie. Batamufashije. Yeye peke yake hana uwezo kujitendea kitu. Ubwiwe nta burengaze nta bushobozi afise bwo kwikorera ikintu. Wale ni waparalizi wa maisha. Bagwaye paralize mu buryo bw'imwemu. Wengine ni waparalizi wa kiroho. Abandi bari paralize mu buryo bw'imwemu. Yani ni wale watu ambao rero n'abantu hawezi hata weza kujiombea. Nashobora no kwisengera. Mpaka bamuombee tu. Ni ngombwa bamusengere. Kichwa kimuluma. Umutwe umenetse. Bamuombee. Bamusengere. Tumbo ikimuluma. Inda imuriye. Bamuombee. Bamusengere. Yani yeye rero we hana hata uwezo wa kujiombea. Na n'uburenganzira n'ubushobozi asabwa kwisengera. Kila kitu naomba bamuombee. Kintu cyose asaba ngo bamusengere. Huyu ni paralizi wa kiroho. Uwo ari paralize mu buryo bw'imwemu. Sababu kuna maombi ingine Mungu alikupatia uwezo ujiombee. Kuko hari ubundi bushobozi Imana yaguhaye ngo ushobore kwisengera. Sio kila maombi mpaka bakuombee. Samasengesho yose ngo ni ngombwa bagusengera. Kitu na kuluma wakuombee. Mutwe uramenetse ngo bagusengere. Kuna maombi ingine ukijiombea. Hari andi masengesho wisengeye. Mungu anaweza isikia. Imana ishobora kukumva. Na maombi yako kandi amasengesho yawe kuchangana na maombi ya watumishi wa Mungu. Ahuye n'amasengesho y'abakozi b'Imana. Ni ile nafanya miujiza itokee. Bica byambara bica bituma ibitangaza biba. Ana hawezi zaa Samueli. Ana niyo ashoboye kuvyara Samueli. Kwa maombi ya mtumishi wa Mungu Eli peke yake. Masengesho y'umukozi w'Imana Eli wenyene. Inaomba Ana jiombe. Bisaba Ana yisenge. Baadaye pia Eli amuombe. Hanyuma Eli amusenge. Ni hapo maombi yao inafanya miujiza. Aho niyo
amasengesho akora igitangaza. Leo tumekuwa na Wakristo wavivu, Uyu munsi dusasengesho abasenzi cyangwa abakristo wa paralizi, babanebwe bagwaye paralizi, wavivu sana, babanebwe cyane, hawawezi kujiombea hata 10 minutes. nashobora kwisenga n'iminota 10. Kila kitu niombee. Ikintu cyose nsengera. Hata sisi tunaowaombea Natwe tubasengera. tunahitaji pia maombi. Turakenera amasengesho. Kuna siku utamuita pastor, Hari umunsi uzamagara pastor, namba yake haitapita. nimero yiwe ntipase. Kuna siku mapepo utakushambulia, Hari umunsi abazimu bazogutera, hakuna mtumishi wa Mungu atakuwa. nta mukozi w'Imana azoba hari. Hii mwaka Uyu mwaka jifunze kuomba, iyigishe gusenga, jifunze kujiombea, iyigishe kwisengera, jifunze kujiombea. iyigishe kwisengera. Mungu ni Mungu wetu shie bote. Imana ni Imana yacu twese. Vile tunaomba Uko dusenga, na wewe jiombee, nawe wisenge, na maombi yako kandi amasengesho yawe izae miujiza maisha yako. yambare igitangaza mu izina rya Yesu. Mimi kuna maombi ingine siwezi kuombeana. Hari andi masengesho nashaka gusengera, Unakaa tu nikuombee kichwa na kuluma. ukaza kukunda gusengera umutwe uri kurameneka. Yaani ongisho yangu yote tu nikuombee kichwa kuluma. Rero amavuta yanje yose ndagusengera ngo umutwe uri kurameneka. Si mimi nitakuombea Je ndagusengera wakati wewe uliomba no gusengera mu gihe wasenze bitakushinda wewe. hama birakunanira. Njoo ukuye unione mimi. Ingo rero aho niho no gusenga, Sababu mimi nina upako zaidi yako. kuko afise amavuta agusumba. Acha uvivu ya kiroho. Reka ubunebwe bw'impemu, Amuka kimaombi. zamuka mu Hii masengesho. mwaka omba kisa hujaomba. Uyu mwaka senga uko utari bwasenge, Na inao kushinda wewe, kandi kikunaniye wewe uilete sasa watumishi wa Mungu. hamukizane ku bakozi b'Imana. Naongea vibaya. Mvuze nabi? Huyu mtu alikuwa paralizi. Uyu muntu yaragwaye paralize, Yaani hawezi fanya kitu rero nashaka gukora ikintu mpaka wamsaidie. maka barinde kumufasha. Katika maisha Mu buzima hakuna watu wa mihali ni abantu b'imihari, kama watu wanaotafuta misaada. nk'abantu barondera ubufasha. Nifate vizuri. Urikirana neza, Nasema katika maisha ndavuze ngo mu buzima hakuna watu wa mihali sana ni abantu bafise imihari cyane, kama watu ambao nk'abantu wanapenda misaada sana. bakunda gufashwa. Watu wanaopenda misaada Abantu sana bakunda gufashwa cyane ni watu ambao wanakuwa na mihali sana. ni abantu usanga bafise imihari cyane, Sababu siku haumsaidie, kuko umunsi utamufashije, siku haumsaidie, umunsi utamufashije anasahau aca yibagira siku zote ulimsaidia. iminsi yose wigeze kumufasha. Watu wa mihali Abantu b'imihari wanasahau mbio. bibagira n'ingoga, Siku hautamsaidia, igihe utazomufasha atasahau miaka zote ulimsaidia. azibagira n'imyaka yose wamufashije. Katika maisha Mu buzima ukitaka kuendelea, niba ushaka gutera imbere, epuka kuomba misaada kwa watu. irinde gusaba imfashanyo ku bantu. Wengi ya wale walitafuta misaada kwa wanadamu Abenshi muri abo barondeye imfashanyo ku bantu walipokea dharau na matusi. zahindutse kuba ibitutsi n'agasuzuguro, Sababu mwanadamu kuko umwana w'umuntu anaweza kusaidia leo, arashobora kugufasha uyu munsi, kesho anaenda kukusema. ejo akaja kukwararaza. Mwanadamu Umwana w'umuntu anaweza kupatia 10,000 leo, ashaka kuguha ibihumbi 10 uyu munsi, kesho anasema alikupatia 1 ejo milioni. akavuga ngo yaguhaye umuriyoni. Mwanadamu Umwana w'umuntu anaweza kukusaidia leo ashaka kugufasha uyu munsi, na kesho anapenda ukuwe mtumwa wake, ejo akaca ashaka kuba umucakara wiwe, sababu alikusaidia. kubera ko yagufashije. Na mara mingi Kandi kenshi wanaotafuta misaada kwa wanadamu abarondera imfashanyo ku bantu wanamalizika kukuwa desi, birangira bahemukiwe, sababu msaada ya mwanadamu kuko ubufasha bw'umwana w'umuntu haiwezi kujibu hitaji ya mwanadamu. ntibushobora kwishura imitwaro y'umuntu. Huu mwaka Uyu mwaka jifunze kutegemea Mungu. wigishe kwizera Acha Imana, kulomba misaada kwa reka watu. gusaba ubufasha ku bantu. Anayetegemea Mungu Uwizeye Imana na anayepokea msaada ya Mungu, kandi witeze ubufasha bw'Imana, Mungu hawezi kumuteta hata siku Imana moja. ntishobora kumwirengagiza. Haleluya. Haleluya. Nasema hivi, Ndavuze ngo katika maisha mu buzima kuna wengine watu hari abandi bantu Mungu hawezi ruhusu Imana idashobora kwemerera usaidiwe na wanadamu. gufashwe n'abantu.
Nirudilie. Ndabisubiramo. Nasema katika maisha Ndavuze ngo mu buzima pana watu wengine hari abandi bantu Mungu hawezi kuruhusu Imana idashobora kwemera usaidiwe na wanadamu. ufashwe n'abantu. Ukiona mara mingi mu maisha yako Ubonye kenshi mu buzima bwawe wewe unasaidiaka watu sana, wowe ukunda gufasha abantu lakini wewe hausaidi wake na ariko watu. wowe ntibigera bagufasha n'abantu. Ukihitaji msaada ya watu hawakusaidia, Iyo ukeneye gufasha ku bantu ntibigera bagufasha, lakini wewe wakikuwa na shida unawasaidia. ariko bo bafise ikibazo wowe ukabafasha. Unapashwa elewa kitu, Ubwirizwa kumenya yuko ukiona mara mingi ubonye kenshi Mungu anafunga mikono za watu Imana yugaye amaboko ili y'abantu wasikusaidie, kugira ngo ntibagufashe. elewa ya kwamba Tahura yuko Mungu amekuandaa Imana yaguteguye ili wewe uwe msaada kwa ajili ya watu. kugira ngo ube bufasha ku bandi. Anayesaidiwa na Mungu Umuntu afashwa n'Imana hauwezi kusaidiwa na wanadamu. ntashobora gufashwa n'abantu. Ndiyo kwa maana Niyo mpamvu Mungu anafunga mikono za watu juu Imana yako yugara amaboko ku bwawe ili kesho wasijiinue, kugira ngo ejo ntibishire hejuru, wasiseme yale umekuwa ni wao. ntibavuze ngo icuri ni ku bwabo. Mungu hajakusahau, Imana ntirakwibagira, lakini ni wewe Mungu ametayarisha ariko ni wowe Imana iriko irategura ufanyike kuwa msaada ya kugira ngo jamaa. ube ubufasha ku muryango wawe. Asiyesaidiwa na jamaa Udafashijwe n'umuryango ni yeye atasaidia jamaa niwe kesho. azofasha umuryango ejo. Asiyesaidiwa na wanadamu Udafashijwe n'abantu ni yeye atasaidia wanadamu niwe kesho. azofasha abantu ejo. Naongea na Joseph hapa, Ndabivuze ngo navuganye na hata jamaa imekuujisha, naho umuryango wakugurishije Mungu amekuchunga wewe, Imana yakurinze ni wewe wewe, utasaidia jamaa wowe kesho. uzofasha umuryango wawe ejo. Ndiyo kwa maana Niyo mpamvu usichukie watu wasiokusaidia, niwanka abantu batagufashije usiwachukie. ntubanke. Ni Mungu anaruhusu. Imana niyo yavyemeye. Miaka zinazopita Mu myaka ishize kuna siku nilikuwa mu magumu za ajabu. hari umunsi nari mu bihe bitoroshe, Wakati Mungu aliniita nimtumikie, igihe Imana impamagara ngo ndayikorere, hakuna mtu alikataa kutumikia Mungu kama mimi. nta muntu yanse gukorera Imana nkanje. Niliambia Mungu ndakuwa vyote lakini hapana pastor. Nabwiye Imana ni Imana nzoba vyose ariko apana umupasiteri. Mungu aliponiita Imana igihe impamagara nilikataa sana, naranse cane sababu nilikuwa nakunywa pombe sana, kuko naranywa inzoga cane, nilikuwa nalewa sana bangi, naraborerwa cane mu kabare, nilikuwa na madrede zangu za mingi. nari mfise amadrede yanje menshi. Na wakati Mungu alikuwa ananiambia eti utakuwa pastor, Igihe Imana imbwira ngo nzoba umupasiteri, siku moja nilifanya hata dhambi. igihe kimwe nkora icaha, Kulikuwa nabii mmoja wa mfupi, hari umuvugishwa ari aho mugufi, nilikuwa natoka kwa masomo, nari kw'ishuri, nilitoka kwa masomo. mvuye kw'ishuri, Kulikuwa nabii mmoja mfupi, hari umuvugishwa mugufi alikuwa anahubiri musoko. yariko aravuga ubutumwa mw'isoko, Akaniambia kijana kuja. arambwira ni musore ingo, Nikamwambia toka pale. ndambwira nije hiyo, Unaniitia nini? umamagarira iki wewe? Akaniambia acha kiburi, Arambwira ngo reka wewe ubwibone, utakuwa pastor. wowe uzoba pasiteri. Nikamwambia ule mie, Ndamubwira ni jewe, nikamzogelea, ndamwegera, nikampiga kikokolo ko. ndamuikonzi, Nikamwambia nabii wa uongo, ndamubwira n'umuvugishwa w'ikinyoma, mie pastor. jewe umupasiteri. Nishalomba msamaha, Narasabye imbabazi, nikampiga kikokolo kap, nca ndamuikonzi eti mie pastor. ngo jewe pasiteri. Nikatala kutumikia Mungu sana, Naragomvye gukorera Imana cane, nilikatala sana. ndanka Na ndavyanga. wakati Mungu aliniita Igihe nimtumikie, Imana impamagara kuna kitu Mungu alinitia ndani inaitwa masomo ya Mungu. hari ikintu Imana yashizemo citwa Hii amashuri. ushuhuda naipanaka sana, Iyi naye nkunda kuyivuga sababu cane ni mojawapo ya vitu liniumizaka sana. kuko ni kimwe mu bintu vyambabaje. Familia yangu haiko familia maskini, Umuryango wanje ntabwo ari umuryango ukenye, familia yangu haikose pesa, umuryango wanje ntiwari ubuze amafaranga, lakini wakati nilianza tumikia Mungu, ariko igihe naje gukorera Imana, Mungu alifunga watu wote wa familia yangu mikono, Imana yaciye yugara amaboko y'abantu banje bose bo mu muryango, pasikuwa hata mtu wa kunisaidia. ntihagire n'umwe wo kumfasha. Yani una wakaka zako wa dada zako, Ufise bene wanyu na basaza bawe, unawaambia hauna hata pesa ya kukula chakula, ukababwira ko ati amafaranga ufise yo gufungura, anakuambia amesikia, akakubwira ngo navyumvise, anakupeleka mu restaurant, akagutwara muri restaurant, anakuzia chakula ya $200 akakugura ibyo kurya vya mu $200 restaurant, muri restaurant, kisha nakwambia wende mzuri, hama akacabwira ngo ugende neza, naudia kwangu hakuna hata bunga. ngasubira muhira atanu ubufu ntwaye. Hiyo wakati niliteseka sana, Ico gihe narababaye cane, hii kitu nilinumaka sana, siawezaka sahau. iki kintu carambabaje sinzocibagira. Nilishangaa kuona hapa Burundi, Natangaye ngahe Burundi, kumbe kuna kijana mmoja pastor kumbe hari umusore umwe pasi wa mwaika kanisa hili, muri iri shengero, dada yake ni fie wangu,
dada yake. Mushikiwe Ni n'umukobwa wangu wa wanje. kiroho. N'umukobwa wanje w'imwema. Na tulikuwa naomba naye tokea zamani. Kandi twasengana kuva Yuko kera. humu mu media, njoo ule. Ari hariya muri media. Mungu akubariki frère. Imana iguhezagire. Yaani dada yake anajua historia. Rero mushikiwe araza ayo makuru. Pastor, niliteseka hiyo wakati. Narababaye ico gihe. Hakuna wa kunisaidia. Nta numwe wo kumfasha. Kamaliza mwaka mzima. Ndangiza umwaka wose. Niko na pantalon moya. Mfise ipantaro imwe. Na kaleso moya. Ni kaleso imwe. Na niko na upako. Kandi mfise amavuta. Sasa juu ya mateso, rero kubw'ibibazo, hiyo kaleso yangu, iyo kaleso yanje nilikuwa naifula usiku. Nayimesa mwijoro. Naikamula nguvu. Nkayikanya n'inguvu. Ngaca ndayikunguta. Nayanika pale. Ngaca ndayanika. Usubuhi navaa. Mu gitondo ngaca ndayambara. Kwa ajili ya kufuliwa sana. Kuko kumesugwa cane. Itatoboka. Iratoboka. Lastike ya hapa. Elastike yo ngaha. Na ya hapa. Niyo ngaha. Zikaachana kidogo. Bisha biratandukana. Mnakumbuka hiki kitu nasikiaka huzuni. Ico kiri umuntu ndacibuka nkumva ndababaye. Siku moja tuko mu kanisa. Igihe kimwe rero turi mu ishengero. Dada yako alikuwaka. Mushiki wanje niho yarari. Mushiki wawe niho yarari. Dada yake Yaula alikuwaka. Mushiki William Musoni. Musoni. Sasa mimi niko naombea watu mapepo. Ndiko ndasengera abana ba daimoni. Mapepo zinapishana hapo. Aba daimoni bararutana hapo. Kuna mapepo za wamasikini. Hari abandi ba daimoni b'ubukene. Na mapepo za watajiri. N'aba daimoni b'abatunzi. Unajua hivyo? Urabizi? Masikini akikuwa na pepo. Umukene agize abazimu. Pepo ya masikini. Imwemu mbi y'umukene. Ina nguvu. Ifisi inkomezi. Inapigana. Iragwana. Yani masikini mkimuombea. Rero umukene umusenge. Pepo yake inapigana mangumi sana. Abadaimoni biyo baragwana cyane. Mutamukamata security wa 6. Ufise ba security batandatu. Umoya muguu. Umwe kuguru. Mwingine mkono. Undi kuboko. Atawazibula nyinyi wote. Arabakubita mwese. Ni pepo ya umaskini. Iyo ni mwemu mbi y'ubukene. Lakini pepo ya tajiri. Ariko imwemu mbi iri ku mutunzi. Wakiombea tajiri pepo. Basenge umutunzi bamusengera abazimu. Pepo nasema tunagiye. Abadaimoni bavuga ngo turagiye. Tena pole pole nagiye. Kandi buke turagiye. Tena mu français je pars. Mu kifaransa ngo turagiye ndagiye. C'est tout le temps. Muto. Pepo inatoka. Abazimu bakaba. Lakini masikini. Ariko umukene. Na pepo haimheshimii. Numa daimoni namuba. Pepo yake inafanya fujo. Abadaimoni barakoma induru. Anaweza vunja vitu yote mkanisa. Arashobora kuvunagura intebe zo mwishengero. Mimi baada ya deliverance. Inyuma ya deliverance. Unanunua vitu ulivunja. Mukacha jewe inyuma ya deliverance ucugura intebe wavunye. Hadi pepo yako umasikini mpaka kivunja vitu yetu mkanisa. Rero imwe mbi yawe y'umukene izivunira n'intebe mwishengero. Njo waombaji wa hapa washateseka. Abasenzi bo ngaha bararushe. Pepo ya mtu wa masikini. Imwe mbi y'umuntu w'umukene. Haisiki yake maombi ya pole pole. Ntabwo yumva amasengesho buke. Kucha baba. Ingo Kucha protocole. Sécurité. Sécurité. Bako mukamate. Soka. Bisaba umunyagagure sohoka. Sohoka. Njoo inasoka. Ni sohoka. Lakini tajiri unasema tu soka. Ariko umutunzi ugira gusa sohoka. Daimoni anasema nagiye. Kachivuga ngo ndagiye. Wa mwalimu washa tunahubiri unasikia watu wako kule soka. Turiko turavuga ubutumwa tubumbaria sohoka. Waombaji Mungu awabariki. Mushateseka kweli. Imani bahesagire murarusha. Hii soka hii. Iyo sohoka yanyu. Mpaka sauti inaenda. Kugezaho n'ijwi rigenda. Ushakaona kujazwa masikini na tajiri na pishana. Uramaze kubona ukuzuzwa k'umukene n'umutunzi biratandukanye. Kama hauna pesa. Udafise amafaranga. Hata kujazwa yako ni mubaya tu. No kuzuzwa kwawe ni ngorane. Tajiri akijazwa. Umutunzi yujujwe. Analiaka tu, oh thank you Jesus. Aralia akavuga turakoze Yesu. Hallelujah mana. Hallelujah. Yo mana. Oh Yesu. Lakini masikini ariko umukene yujujwe. Hamutasahau. Ni muvyibagira. Atavuruga watu wote. Aravuruga abantu bose mwishengero. Mungu akupatie pesa. Imani iguha amafaranga. Nasema Mungu akupatie pesa. Ndamusenga Imani iguha amafaranga. Mungu akupatie pesa. Imani iguha amafaranga. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Sasa hiyo siku rero umunsi atamaliza hapa nitabiri na tu. Ngira ndangirize ngace mvugisha. Niko naombea pepo moya ya umasikini. Ndiko ndasengera imwe mu mbi y'umukene. Yaani ni zile pepo ambazo zinapigana mangumi. Ni baba daimoni bagwana n'ingumi. Niko mu upako ya deliverance. Ti mu mafuta yo kubohora. Niko naomba soka. Ndiko ndavuga ni soka. Apotre Joseph anajua hiyo kazi sana. Apotre Joseph arazi cyo gikorwa. Baka mimi nishamwambia apotre pumuzika. Kugeza ndamubwira ni apotre ruhuka. Ukikuwa na apotre Joseph
Ukikuwa na Apotre Joseph, uri kumwe n'umwungere wacu, hata mugari no mu modoka anasimamisha kwanza gari, arahagarika imodoka, unasikia musimu, ukuva ku telefone walishamuita, bamuhamagaye, soka abadaimon, abadaimon, anambia Apotre pumuzika baba, wewe pumuziki, wewe nuruhuka, na mugari unaombeana tu soka, no mu modoka urasohora abazimu. Hii mwaka uende konje, uyu mwaka uruhuke, pumuzika hata wiki moja baba, ruhuka n'indwi n'imwe. Anakataa, aravyase, yeye anawapenda sana, arabakunda cyane, anawapenda kweli, arabakunda by'ukuri, na usiku tu ni soka, no mwishoro ni soka. Nilimwambia akinyachanga kanisa miezi 3, naramubwiye aza amezi 5, mutakimbia, muziruka, mutakimbia, muzohunga. Mungu apatie kila mtu roho yake. Umuntu wese agumana umutima wiwe. Mimi Mkristo mapane cha 10. Je, Mkristo adatanga ikigira 10? Namufukuzaka. Ndamwirukana. Unakwazika? Uratsitaye. Unakwazika najua. Uratsitaye ndabizi. Haupane cha 10. Nutanga ikigira 10. Tena uko mtumishi mkanisa. Kandi uri umukozi w'Imana mwishengero. Nabii anajua kondoo zake. Umuvugishwa amenya hata mko wa wingi hapa. Naho muba muri babiri hano. Anawajua. Arabamenya. Haupane cha 10 yako. Nutanga ikigira 10 cha. Tena uko mtumishi wa Mungu. Kandi uri umukozi w'Imana. Nakufukuza. Ndakwirukana. Nisibaki na masikini pembeni yangu. Singumane n'umukene, sababu mwenye apanake cha 10. Kuko umuntu adatanga ikigira 10. Habariki wake. Nahezagirwa. Anabakiaka masikini. Aguma kenye. Siri ya kubarikiwa ni sadaka na chakula. Ibanga ryo guhezagirwa ni shikanwa n'ikigira 10. Najua utakwazika. Ndabizi urazika. Ndio maana usipende Apotre Chris sana. Niyo mpamvu nukunde cyane Apotre Chris. Haunijue vizuri. Ntunzi neza. Nina makali kama ya Musa. Jewe ndakaze nka Mose. Kidogo tu hivi nakufukuza. Gatoya mba ndakwirukanye. Haleluya. 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 Tuko tunaombea demo. Tulikuwa tunasengera madaimoni. Kaleso yangu isha katika hii. Kaleso yanje yaracitse. Nafanya inane. Maze umwaka. Na kaleso moya. Ni kaleso imwe. Sasa niko naomba. Ndiko ndasenga. Sasa unasema soka. Ndiko navuga ni soka. Kumbi chemise ikapanda kidogo. Ishati iraduga gatoya. Pantalo ikashuka. Ipantaro ichirururuka gatoya. Kaleso ikaonekana. Kaleso kiraboneka. Wakati niko naombea watu. Ndiko ndasengera abantu. Soka. Soka. Kumbi watu wote mkanisa. Kumbi abantu bose mwishengero. Washanza angalia. Bariko barandaba. Njo kaleso ya Apotre hiyo. Niyo kaleso ya Apotre irya. Mana yanje. Mungu wangu. Kulikuwa mtoto mdogo. Rero hari akana gatoya. Sasa huyu ni wakukoma, sasa ule pale. Nkuri yari nyuma. Katoto ka mdogo hivi. Akana gatoya. Kalitoka mu watu. Kavuye mu bantu. Akatia kidole hivi. Kacha kagira urutoke guca. Akakuja polepole. Kacha kaza bukebuke. Akagusa tu pale. Achakora haha. Pastor! Pastor! Nakwambia upako liisha. Ndakubwiye ngo amavuta yaciye ahera. Nishituwa tu kwa jina la Yesu. Nachembwa mu izina rya Yesu. Nikaangalia nyuma. Ndabi nyuma. Kanisa mzima liko na nyangalia. Shengero ryose riko rirandaba. Nikasema Yesu. Ndabwira ni Yesu. Umeniaibisha mpaka mwaiki wangu. Uramaramashe n'ukuri no mu bukene bwanje. Nikamwambia ile pepo na ukitaka uwakie. Chamwira yaba baba daimona ni washaka uragumayo. Nikaacha mikono nikaenda. Chandabireka chandage. Nikaenda mu office. Chanja mu biro. Nikaenda lia. Njakurira. Nikaenda lia mu office. Njakuririra mu biro. Nikamwambia Mungu. Ndabwira Imana. Kweli. Cyukuri. Naacha kazi ya hospitali juu yako. Ndetse akazi ko kubitaro kubgawe. Unanizaulisha mwaini. Uramaramaje kuri urugezo. Na aibu yangu unaitosha nje mu kanisa. Uremeye yuko bumara bwanje buja mwishenge. Kaleso kukatika watu wote wanaiona baba. Abantu bose bamaze kubona kaleso yanje kucitse. Nikalia sana mu office. Darira cyane ndi mu biro. Nikamwambia Mungu. Bwira Imana. Kazi yako ndaiacha. Igikorwa cyawe ndagihevye. Ndaacha kazi yako. Ndahevye igikorwa cyawe. Usitamani mtu leo. Niwifuza umuntu umwe. Na ujue mapito yake. Niwifuza umuntu utazi kahise kiwe. Usitamani mtu leo. Niwifuza umuntu uyu munsi. Na ujue historia yake. Utazi amateka yiwe yejo hahise. Kuna watu leo wameanza kuwa watu. Abantu uyu munsi bari abantu. Lakini akikwambia historia yake hautaamini. Akubwiye amateka yiwe ntushobora kuvyizera. Hiyo siku ningekamata maamuzi. Uwo munsi ndahitamwo. Nikaambia Mungu.
mbwira Imana ndafanya maombi ya 100 jours. nzokora amasengesho y'iminsi 100. Ndakula legime peke yake nzofungura imbogaboga na mafruit n'ivyamwa pendant 100 jours. mu minsi 100. Sitarudia nyumbani, sinzosubira muhira, ndalala kanisani, zorara kwishengero, sitatoka mu kanisa, sinzova mwishengero, sitanyolewaka nywele ama mandele. sinzimwesha umushatsi cyangwa ubwanwa. Ndaomba pendant 100 jours. nzosenga mu minsi 100. Kama maisha yangu ibadilike, namba ubuzima bwanje budahindutse, kazi yako igikorwa cyawe mimi naacha. nzoca ndagiheba. Nikafanya maombi ya 100 nkora jours. amasengesho y'iminsi 100. Baada ya ile maombi inyuma y'ayo masengesho ndio Mungu alinisikiliza. niho Imana yanyumviye, Ni hapo maisha niho ikabadilika. Imana ubuzima yabuhindura. Maombi amasengesho inafanya Mungu akumbuke watu. atuma Imana yibuka abantu. 100 jours minsi 100 niligonda sana, naronze cyane, nikakuwa na lukichwa la munene sasubira na wa mutwe uvyibushe na manywele mingi. n'imishatsi myinshi. 100 jours iminsi 100 de jeûne et prière. nisonzesheje. Ni hapo maisha ilibadilika. aho niho ubuzima bwahindutse. Can I prophesy? Prophesy, Can I prophesy? prophesy. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu hapa. hariyo umukozi w'Imana umwe hano. Mungu ameniambia na kiondoa umasikini mu nyumba yake. Imana yambwiye ngo iraje gukura ubukene mu nzu yawe. Niandikie hii namba. Nyandikira iyi nimero. Niandikie hii namba. Andika ino nimero. 6 6 9 9 8 8 8 0 ubusa 5 5 0 ubusa 1 1 9. 9. Niko naona ni kama mtumishi wa Mungu hapa. ndiko ndamubona nk'umukozi w'Imana hano. 6 6 6 9 9. 9 Inaanza hivi 6 itangura 6 9 9 8 8 0 ubusa 5 5 0 ubusa 1 1 9. 9. Nani ameandika hii namba? ninde yanditse iyo nimero? Nani ameandika hii namba? ninde yabyanditse? 6. Yani haujui na namba yako? rero ntuzi na nimero yawe. 6 6 9 9 8 8 0 ubusa 5 5 0 ubusa 1 9. 9. Unajua hii namba? iyo nimero urayizi? Ni yako? ni gwawe? Ni yako huko ni shule? gwawe urabizi? Unafanya kazi gani hapa kanisani? ukora igikorwa cyawe mu ishengero? Uko muombaji? Ego, Mungu n'umusenzi. ameniambia sababu naona uko mtumishi wa Mungu. Imana yambwiye kuko ndabona kuri umukozi w'Imana. Mungu ameniambia na kia fukuzo umasikini. Imana yambwiye ngo iraje kwirukana ubukene mu nzu yawe. Mungu ameniambia na kia fukuzo umasikini. Imana yambwiye ngo isha kwirukana ubukene mu nzu yawe. Hii mwaka Mungu atakufariji. uyu mwaka Imana izokuremesha. Mungu atakufariji sana mwaka Imana huu. izokuremesha cyane uyu mwaka. Hiyo simu yako iyo telefone yawe itaanza pokea pesa. izotangura kwakira amafaranga. Naona watu wataanza kutumia pesa. Ndabona abantu batanga kukurugikira Mungu amafaranga. ameniambia hajasahau kazi unaofanya. Imana yambwiye ngo ntiribagire igikorwa uyikorera. Moyo wako usizimie. Umutima wawe ntutakare. Usikate tamaa. Ntucike intege. Sababu naona Mungu anakialeta heri. kuko ndabona Imana izanye. Mungu anakia kupatia ushuhuda. Imana ije kuguha inahe. Mungu wa hii kanisa Imana unayetumikia yiri shengero ukorera ameniambia yambwiye hii mwaka uyu mwaka ni wako wa kufarijika na ni Mungu. wawe wo kurema. Mungu anakia kufariji. Imana ije kukuremesha. Mungu anakia kufariji. Imana ije kukuremesha. Ameniambia Bwana. Niko Imana yambwiye. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Simama. Haguruka. Ule nyuma, ule kule. Niko naona mambo. Ndiko ndabona ibintu. Mama nawe simama. Mama nawe wahaguruka. Wewe wakitambala ndio wewe. Simama. Natafuta watu niwaambie vitu. Ndiko ndarondera abantu ndababwira ibintu. Huko kuna wengine wanajificha. Uraza mukinyegeza. Can I prophesy? Prophesy. Kule nyuma muko. Ari inyuma muriho. Hallelujah. Hallelujah. Kule sione huko taa mingi. Hariya simbona neza. Nitafute wa huko. Ndondera abo ngaha. Simama na wewe mama. Nawe we mama haguruka. Mkuje hapa niseme. Muze hano imbere mvuge. Mungu wa mbinguni. Mana yo mwijuru. Namuona Mungu anakia kuwaletea mema. Mbona Imana ibazaniye ubuntu. Mungu ameniambia hivi. Mana yambwiye.
Ulimwengu wa giza isi y'umwijima ulitafuta ukuwe paralize mwaka huu. yarondeye ngo ube paralize uyu mwaka. Bakia pale. Gumaho nyene. Unaona huyu mumama kuna magonjwa yamemshambulia, hari ingwara zamuteye na sio ya kawaida, kandi nizisanzwe, ni mishale ya ulimwengu wa giza, ni myambi y'abadayimoni. Mungu amenyambia, Mana yambwiye, leo Mungu anakia restore akili zake. Uyu munsi Imana ije guhindura ubwenge bwiwe, sababu hata akili zake, kuko n'ubwenge bwiwe ulimwengu wa giza ilikuwa imeanza icheze. isi y'umwijima yari itangwe kubukinisha. Mungu amenyambia nakia restore akili Imana yake. yambwiye ngo iraje ihindura ubwenge bwiwe, Na Mungu nakia ondoa magonjwa. kandi Imana ije gukura hindwara. Naona ndege moja kama ibu. Ndabona inyoni imwe, Ibu. igihuna iliyokuwa ikishimama katika maisha yake, cyari gihagaze mu buzima bwiwe, na ni hiyo ilikuwa inaleta chanzo ya hii magonjwa. kandi iyo cyo kinyoni nico cyazana izo ndwara. Igihe ndiko naona ile ibu inaruka, mbona ico gihuna kiguruka. Mungu amenyambia uponyaji wake leo. Imana yambwiye ngo gukira kwi uyu munsi. Nimekuombea ndagusengeye mwili wako upate nguvu, umubiri wawe ugire ingomezi, kila magonjwa ya kifafa, ingwara zose z'intandara, kila ibu inaweza kutoa mafya yako. Igihuna gishobora guteza amagara akili yako ihudie, afya yako ihudie. amagara yawe agaruke. I say out, ndavuze sohoka. I say out, ndavuze sohoka. Out. Sohoka. Yote ya giza itoke mwaimu. Imyamombi yose sohoke. Afya yako irudie mzuri. Amagara yawe asubire kuba meza. Nasabia mpaka 3. Ndara gushika kuri 3. Sois rétabli dans le nom de Jésus. Mwizina rya Yesu Kristo. Uwe mzima kwa njia Ube sana. muzima guhera ubu. Kwa jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Uwe mzima. Ube muzima. Kimvuli yako irudie. Ikitutu chawe kigaruke. Ale sai. Kwa jina la Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu Kristo. Mungu ameniambia mama. Imana yambwiye. Mungu hata kuacha waibike. Imana nizokureka ngo maramari. Mungu atakukamata en charge. Imana izokwitwararika. Sababu baada kubakia hapa Bujumbura, kuko inyuma yo kuguma ni Bujumbura, Mungu atafungua pia milango ya safari. Imana izugura n'imiryango y'urugendo. Lakini ces jours pendant que vous êtes ici, ariko muri iyo minsi ukiri, Mungu ameniambia atakamata en charge maisha. Imana yambwiye ngo igiye kwitwararika ubuzima bwawe. Usiogope kuhusu maternité. Ntutinye kubijanye na maternité. Sababu Mungu atakushughulikia. Kuko Imana izokwitwararika. Dieu va te prendre en charge. Imana izokwitwararika. Na Mungu hataruhusu upoteze. Kandi Imana nizokwemera kutakaza ubuzima. Miaka 2 baadaye, inyuma y'imyaka 2, naona Mungu anafungua mlango ya kwenda nje. Bona Imana yugura umuryango wo kuja hanze. Dieu va ouvrir des portes. Imana yugura Et imiryango. le Seigneur me dit ceci. Kandi Imana imbwiye ngo usijiinquiete juu ya mambo mengine. Ntutinye kubiri. Sababu hapa mu mwezi wa 4, kuko mu kwezi kwa 4, naona unashuhudia makubwa ya Mungu. Bona ushinga nayo vy'Imana ikoze. Hapa mu avril, mu kwa 4, je te vois témoigner la main de Dieu. ndakubona uri kushinga nayo kuboko Ainsi me kw'Imana. parle le Seigneur. Ni ko Imana ivuze. Mama munapiga mikono. Mama hukumya mashi. Munapiga mikono si mama. Hukumya mashi yengo haguruka. Wakati unapiga mikono, bakia pale. Ukomya mashi wabagumaga. Wakati unapiga mikono, ukomya mashi, naona watoto wengi wamekuzunguruka. Mbonye abana benshi bagukikuje. Watoto wengi abana benshi wamekuzunguruka. Bagukikuje. Beaucoup des enfants abana benshi autour de toi. Bagukikuje. Nauliza Mungu pourquoi? Ndabaza Imana kubera iki? Mungu ameniambia, Mana yambwiye, kuna kazi hari igikorwa nimemuitia huyo. yaguhamagariye. Kuna kazi nimemuitia. Hari igikorwa wahamagariye. Kuna kazi nimemuitia. Hari igikorwa wahamagariye. Natakuwa baraka juu ya watoto wengi. Kandi zoba umugisha ku bana bawe. Atakuwa baraka juu ya watoto. Zoba umugisha ku bana bawe. Juu ya watoto. Kubw'abana bawe. Watoto wadogo. Abana batoya. Naona wengi. Mbona benshi. Unakuwa njia ya baraka kwao. Ubu umugisha kuri bo. Mungu ameniambia atakuwa baraka juu yao. Imana yambwiye ngo uzoba umugisha kuri bo. Nami nitamubariki sana. Nanje zoguhezagira cyane. Unaitwa nani mama? Witwande. Francine, sogea huko. Egegwino. Sogea nione vizuri. Egera neza. Wakati unatembea, igihe uri kuratambuka, naona mwanaume mmoja pembeni yako. Ndabona umugabo umwe ku ruhande rwawe. Jina niko naona wanaandika alphabet. Mbona banditse alphabet. L A M B E R T. Lambert. L A M B R. Kama Lambert. Kama Lambert. Nka Lambert. Un nom comme Lambert. Ndabona izina nka Lambert. Je demande au Saint-Esprit pourquoi. Mbaza mpemu yera ni kubera iki? Mungu ameniambia. Mana yambwiye.
Hapa hamuko muadresi ya mubaya. Aha ni muri adresse. Ni Mungu aliwaongoza mahali. Ni Imana yabarongoye muri iki kibanza. Sababu naona huyu Lambert. Kuko ndabona uyu Lambert. Miaka zinapita. Mu myaka irenganye. Miaka 3-4 zinapita. Imyaka 3 canke irenganye. Naona alikuwa karibu ya mtumishi wa Mungu. Ndabona yari hafi y'umukozi w'Imana. Na huyo mtumishi wa Mungu alimupenda sana. Kandi umukozi w'Imana yaramukunda cyane. Kama vile anapenda mtoto wake. Nk'umuvyeyi akunda umwana wiwe. Na wakati huyu Lambert alitoka. Kandi kigihe Lambert yavayo. Ilimuumiza. Byaramubabaje. Lakini naona picha ya Apotre Joseph. Ariko mbona ishusho ya Apotre Joseph. Iko karibu yenu. Iri hafi yayo. Iyo nawapatia mbegeti. Ariko abahereza indobo. Na mbegeti anaowapatia. Kandi iyo ndobo bahaye. Haitoboke hata fasi moja. Na hamwe itobotse. Naona maji inaanza ingia. Mbona amazi atangura kwinjira. Maji najaa inaanza deborder. Amazi aruzura agatangura guseseka. Mungu ameniambia hivi. Mana yambwiye ngo. Nikwambie wewe na niambie Lambert. Ndakubwire wewe ndakubwire na umubwire na Lambert. Sio mwanadamu aliwaongoza hapa. Imana sunga no muntu yabarongoye hapa. Lakini ni Mungu peke yake. Ariko ni Imana ubwayo. Na Mungu aliwaita juu ya kazi ya Mungu. Kandi Imana yabahamagariye kubw'igikorwa cyayo. Hii mwaka uyu mwaka tutafika mwezi wa 7. Tuzogera mu kwezi kw'indwi. Naona Lambert. Ndabona Lambert. Anakuya shuhudia. Asa gushinga inama. Anasema Mungu wa Apotre Joseph. Avuga Imana ya Apotre Joseph. Ametenda mema. Yakoze ibitangaza. Naona watoto wadogo. Bona abana bato wako wanaimba. Bariko baririmba. Wanashukuru Mungu. Bashima Imana. Mungu amesema juu ya kazi unashughulikia watoto. Imana yavuze kubw'igikorwa cyo kwitaho abana. Mungu anakuya kukulipa mwaka hii. Imana iraje kuguhemba. Mungu amekuya kukulipa mwaka hii. Imana iraje kuguhemba uyu mwaka. Kweli uko uaminifu. Zukururu mwisigirwa. Vita vyote vya giza. Intambara zose z'umwijima. Vya madhabahu katika ndoto. Sibicaniro mu ndoto. Havitarudia tena. Nabizogaruka kandi. Patia mkono wako. Ukuboko kwawe. Mungu akupatie pesa. Imana iguha amafaranga. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu.